Ndabaramukije abakunzi b'Urukundo Gatatu TV, amahoro y'Imana abane namwe. Nukuri ndabakumbuye, murankumbuye. Murankumbuye, nge ndabakumbuye. Ndakumbuye kubabwira ijambo ry'Imana. Haleluya. Uyu munsi ndabazaniye ibintu nahishuriwe mu bisanzwe ndabazaniye ubutumwa Imana yampaye bunyuze mu nzozi. Hariho ibyaha abantu bakora batazi ko ari ibyaha. Bene data nshuti z'umusaraba, hari ibyaha abantu benshi bariko barakora batazi ko ari icyaha, kandi bakagikora, kandi icyo cyaha kiri mu bakristo. Ntago ndikunda bwira abantu batari abakristo, kiri mu bakristo. Yesu nashimwe cyane. Reka nsenge hanyuma mbandanye. Uwiteka Mana Nyiringabo, ndagushima data kuyu mwanya umpaye yo kuvuga ibyawe. Data, ndakwinginze umwuka wawe wera anzemwo kugira ngo amfashe. Data, ndakweretse abantu bawe mu izina rya Yesu Kristo bari bwumve ino video. Ndakwinginze ubahe umugisha. Mwami Yesu, ndatuye naturishije akanwa kanjye ku bantu bose babagwaye, bakire gukira mu izina rya Yesu Kristo. Ku bantu bazinzwe n'intuze n'imizimu yiwabo, nibakire kubohoka mu izina rya Yesu Kristo. Ku bantu bagenda n'inyatsi, nibakire kubohoka mu izina rya Yesu Kristo. Ku bantu bagenda na za karande ziri nyuma yabo, mu izina rya Yesu Kristo ndafashe mpirizo karande mu izina rya Yesu Kristo. Nibakire kubohoka mu izina rya Yesu Kristo. Abantu bose baba bagenda n'imivumo iri nyuma yabo, mu izina rya Yesu Kristo, dore nta bubasha iyo mivumo ifite. Ndafashe mpiri mu izina rya Yesu Kristo iyo mivumo. Haleluya. Data wa twese, ndizera neza ko aya masengesho ari bukore ku muntu wari we wese. Urakoze Yesu Kristo. Abantu bagwaye ingwara zidakira, nibakire gukira mu izina rya Yesu Kristo, kuko atangwara nimwe inanira Yesu Kristo. Haleluya. Nta ngwara nimwe inanirana. Oya nayo ndabona. Mwami Yesu, umuntu wese ari mwaragushaka nakubone mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Urakoze Yesu. Ndakweretse umuntu wari wese ari mu byaha, mwami ugende umukure mu byaha, umukure mwami Yesu Kristo mu busambanyi, umukure kwambara ubusa. Data wa twese, mbese senge abantu bose muri rusange bafite ibibazo, gende batemberere. Urakoze Uwiteka. Sabye mu magambo make byinshi ubiduhera ubuntu, ni mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Bene data, ano masengesho senze ntimuyafate mnenegwe, kuko ngewe ubwanjye mu kwizera afite. Yesu yavuze ati ngo iyo mwamufite akabuto ngo kwizera kungana nk'akabuto ka sinapi, ngo mwabwira umusozi ukaranduka ugatererwa mu kiyaga. Ngewe rero uko kwizera kungana akabuto ka sinapi ntago ariko mfite ukwizera. Bene data, mfite ukwizera ku buryo nizera ko imodoka yahinduka ipikipiki. Ese mwene data, wewe ukwizera kwawe kungana gute? Mwene data uri kuranyumviriza, ndagukunda. Nukuri mubonye nje kwigisha ubutumwa, ntimuze mutangira kubabara, kuko ndabigisha kubera ko ndabakunda. Ntago mbashaka ko murimbuka.
uyu munsi ndaje tuganire ikintu cyitwa icyaha abantu bariko barakora batabizi kari icyaha. Bene data nshuti z'umusaraba, burya murazi ko kurya udasenze kari icyaha. Burya murabizi kurya udasenze ni icyaha. Reka ndakubwire mwene data uri muranyumviriza, burya urazi ko iyo uriko urarya udasenze, burya urazi ikintu wa muri ko murasangira nacyo urakizi. Harya urya udasenze bene data, harya urya udasenze hari ibintu muba muri ko murasangira nabyo. Iyo ufashe ikiyiko ukagikoza mu ndya ukaba uri kurarya, hariho n'ikindi kintu hariya ku ruhande kiba kiriko kirafata ikiyiko mu mwuka, kiriko kirasangira nawe. Ibyo uri kuranyumviriza bigaca bitubwira ko umukristo wari we wese iyo agiye kurya nabanza asenge, kuko ubu uri kurasangira n'abadayimoni. Burya iyo ukoze mu ndya hari ibintu bagushiriramwo, baragenda bagakamura tujya tuvitamine turi mu ndya. Hari n'igihe bagutera indwara ukarya indwara. Hari n'igihe mu ndya zawe bashamwe ibirendarenda by'ibicancwe byabo byo mu mwuka udashobora kubona. Wewe nawe ukagira ngo uri kurarya indya zikirinye, naho uri kurarya indya zirimo umwanda, zirimo n'ubugwayi mu buryo bwo mu mwuka. Bene data nshuti z'umusaraba, ntimukaba abanebwe bo gusenga ngo musengere ibyo murya. Kandi ikindi, niyo musenze muze mwibuka abatabifite. Hariho abantu bikunda, hariho abikunda basenga bakisengera gusa, bashima Imana, Imana wakoze kuduha indya zidukwiriye uyu munsi, ukibagira gusengera n'uriya yaraye atakintu afite. Burya iryo sengesho ryawe nubwo urikengera hari akazi rikora mu buryo bwo mu mwuka, nubwo utabizi mwene data. Nimusenge mugiye kurya, naba mugiye kunywa amazi, basi nimuvuga ijambo rimwe ryo gukemeye mu izina rya Yesu, ati ndagushima Yesu Kristo kwa aya mazi umpaye, cyangwa se icyayi cyangwa se igikoma. Musenge, kuko hari unyweye igikombe, ushize igikombe ku munwa ugacushira hasi, umudayimoni nawe aca gifata mu buryo bwo mu mwuka akakinywa. We ntushobora kumubona, ntabwo ushobora kumubona keretse ufite amaso y'umwuka ukamubona mu buryo bwo mu mwuka. Iyo rero ari karanywa, ashira ku aranywa se, ashira ku munwa agashaka ibintu ku gikombe, agashaka ibintu hari uri kurakoresha, nawe ugafata igikombe ukanywa ibintu by'abadayimoni, bizatuma ugira ingorane mu mwuka. Mbe urazi ko hariho abantu mbese baguma uko gusa
abadayimoni barabamaze kabisa amavitamine y'ibyo kurya byabo barya, bakarya ibintu by'ibikatsi bitagiramo amavitamine. Abadayimoni bamaze kuyakuramwo kugira ngo wewe izo ndya ntakire ikintu kimwe zikumarira ku mubiri. Burya baba babiroze. Reka ndababwire bene data nshuti z'umusaraba, ntushobora kumubona amaso ku yandi udafunguriwe amaso y'umwuka. Hariho n'abandi batambuka bakubitwa mu mitwe n'abadayimoni. Ngo mbega umutwe we, kandi ubwo niba gukubise mu mutwe nawe ntiwabimenye. Bamwe barataka imitwe ati umutwe uranyishe. Reka ndakubwire, hari igihe ntegwa n'imisonga ntazivuye, cyangwa se ntegwa n'ibinyanya nkumva muntu uze mu kuguru haruzuye ibinyanya, kubera ko ntazi iyo bivuye. Camfata ukuboko kwanjye nkasenga nkakemeye, mba nzi ko ari umudayimoni arimwe arabikora. Reka ndababwire bene data, burya abadayimoni barakora mu buryo bwa kidayimoni. Abadayimoni barakora mu buryo bwa kidayimoni mudashobora kumenya cyangwa se kubona keretse uri mu mwuka. Reka ndababwire, ndakubitwa n'udusonga bivanye nuko mba nzi ko atari indwara mfite, nkaca senga igaca igenda. Bishatse kumbwira ko n'abadayimoni babanteye mu mwanya. Haleluya. Shatse kubabwira ko rero mukwiye gusenga, mureke kuba abanebwe bene data. Indyo zironse ushonje ufashe ikiyiko ariye, uri kurarya indya zanduye. Burya hariya iyo uzisengeye uba ushizeho agakingirizo, nta mudayimoni akoramo. Ubirya birimo amavitamine yose, atani vitamine n'imwe ivuyemo. Ariko iyo upfuye kurya, abadayimoni bagenda bagakamura arya amavitamine n'ibintu byose biri mu muntu uzenye mu ndya, bijya byangira akamaro byose. Abadayimoni bahagenda bakabikuramwo, maze wowe ukarya ibintu bidafite akamaro. Muze mwiga gusenga, musengera indya. Mwarabaye abanebwe. Abandi nabo mukiryamira uko nguko. Burya urazi ibintu biba biriko birakoreka hajya usinziriye. Ahubwo Imana ni nyembabazi, upfa kuryama udasenze, Imana ikazi ikakurinda nubwo utabisabye. Burya urumva ko Imana ari umubyeyi. Nimusenge bene data, nimusenge. Reka tusome ijambo ry'Imana. Dusome ijambo ry'Imana Luka 15 ku murongo w'8 n'uw'9 n'uw'10. Reka dusome mu izina rya Yesu. Ndabakunda. Turabagenzi. Turabagenzi nge nawe turabagenzi. Nzaza ndakubwira ijambo ry'Imana. Turabagenzi. Uranyangira ubusa. Reka dusome. Cyangwa umugore yogira amahera 10 akabura rimwe, ntiyodomeka itara agakubura inzu akarondera ashishikaye kugeza aharibonera?
iyo aribonye ahamagara inshuti ziwe n'ababanyi biwe akababwira ati tunezeranwe kuko mbonye ihera nari najimije. Muriko murabyumva? Muriko murumva iyo nshaka kuja cyangwa se iyo ijambo ry'Imana yiko iradutwara? Iyo umugore afite amafaranga akaba afite amafaranga, mwayo mafaranga akabura ifaranga rimwe gusa, aca avaho ngaho akaja gushaka irindi faranga, akarishaka ari akaribona. Reka tureke kuvuga uyu mugore, reka twivuge cyangwa se wivuge. Iyo ubuze ifaranga rimwe mu mafaranga ufite, uca utangira kuvuga amagambo menshi, uca utangira kuyasaka hose, kuyashaka urebe ko wayabona. Kandi iyo uribuze iryo faranga rimwe, iyo uribuze uca usanga wabyimbye wanganya uko, uca usanga wabyimbye wanganya uko kubera iryo faranga rimwe waribuze. Ndakubesheye. Uca utangira kwiyumvira iyo wayashize, uca utangira kwiyumvira ko baba yakwibye. Reka nsubiremwo. Iyo umugore afite amafaranga akabura rimwe, aragenda agashaka iryo faranga rindi kandi yaribona, agakusanya abantu bakagira umunsi mukuru. Reka mbandanye soma. Ndababwire uko niko haba umunezero imbere y'abamarayika b'Imana kubw'umunyabyaha umwe yihanye. Reka ndarisubire mwino jambo nasomye nabi, reka ndabasomere neza. Nawe ufite Bibiliya niwisomere. Ndababwire uko niko haba umunezero imbere y'abamarayika b'Imana kubw'umunyabyaha umwe yihanye. Maze rero mwene data, ndiko ndakubwira ngo wihane ukarakara. Iyo umunyabyaha umwe yihanye, mu ijuru haba umunezero. Nanjye ubwanjye iyo wihanye candonka ipete. Candonka ipete. Imana icinzamura mu buryo bwo mu mwuka, kuko Imana iba yanyuzemwo ikakubwiriza ukihana ikanezerwa. Nanjye nemeye ko Imana inkoresha, hari iby'Imana insigariza. Haleluya. Mu mwuka ugasanga ndakoze. Nkaba nshatse rero kubwira umuntu wari we wese ari mwaranyumviriza, Imana irashaka ko wihana, kuko ni wewe rya faranga rimwe mu mafaranga yose, ni wewe rya faranga rimwe ririko rirashakwa, ni wewe rya faranga rimwe. Uri kuranyumviriza? Ni wewe rya faranga rimwe Imana irimwe irashaka. Ese uri mu biki ko wihisha? Uri mu biki kuri kurihisha? Burya urazi ko Imana Isiraheli iriko iragushaka hasi
hasi no hejuru ugira ngo ikubone, nawe ukaguma ukomantaza uwo mutima wawe, ukaguma ukomantaza uwo mutima wawe. Mwene data, burya urazi ikizakurikira niwanga kumva. Urazi ikizakurikira. Reka ndakubwire, Imana irimo irakurinda kandi uri umunyabyaha. Uraja gusambana ukavuga ati Mana umfashe ntibamfate. Waja kwiba ati Mana umfashe ntibamfate. Kubera iki? Imana igushaka ko wihana. Imana irikira gushakisha aho uri hose. Wewe wandayawe wiri gutega abagabo, Imana irikira gushakisha aho uri hose. Imana imwira gushakisha aho uri hose kugira ngo wihane. Ariko wewe ubutumwa bucino bugaca buserukirana hariya. Ese wumva ikizakurikira ari iki? Wumva ikizakurikira ari iki koko? Burya murazi ko Imana, burya murazi ko Imana iriko irabarinda kugira ngo mwebwe mwihane. Reba umukobwa abakobwa n'abagore basigaye badodesha imyenda hano amabere ino, bakazamura, bamaze kuzamura amabere n'akagenda agaragara, akagenda agaragara, bakagenda banikiye amabere. Reka ndababwire bene data, nimwanga kwihana murarimbutse. Izi mbabazi Imana ikugirira nuko ukiri mu isi, kandi ndakubwije ukuri, runo rukundo Imana irimo irakwereka, irugukunda kubera ukiri mu isi, kubera ufite n'amahirwe yo kwihana. Iracakuretse gato ngo wihane. Reka ndakubwire, hari igihe urukundo rw'Imana ruzakuvaho, rumaze kukuvaho igaca ikurimbura. Hari igihe urukundo rw'Imana ruzakuvaho, rumaze kukuvaho igaca ikurimbura. Ubu ngubu amagambo y'Imana rimwo aravugwa. Barakubwira ati we mucuraguzi nayo gucuragura. Ati ndacari mu isi nzakwihana ejo. Ejo urazi kuzagerayo wewe? Mbe urazi kuzashikayo? Reka ndababwire, mbe urazi ko zino mbabazi Imana irikira zikugirira mw'iki gihe ukiri muzima? Niwamara gupfa niwe uzabona ko Imana atambabazi igira. Niwamara gupfa ugapfa utihanye, ugapfira mu byaha, ugapfira mu kwikinisha, ugapfira mu kunywa inzoga, ugapfira mu kunywa ibitabi n'imbogi, reka ndakubwire, niho uzamenya ko Imana kweri ari seriye. Niwamara gupfa ukaje imbere y'Imana ati Mana, ati buko kuntu nakuvugira ubutumwa neza, reka ndakubwire, uburakari bw'Imana ntago izigera yumva ibyo uri kuravuga. Izakubwira uti genda hariya. Ico gihe imbabazi ntizaba zarangiye. Ntago izakurebesha amaso y'imbabazi ico gihe. Ntago izakurebesha urukundo ico gihe. Urukundo n'imbabazi bizaba byarangiye. Hazaba ari igihe cyo guhanwa mu muriro, kandi ubabazwe.
ariko se mwene data kabisa kugenda unyonga amabuno mu muhanda, hariho ubu abantu bagenda banyonga amabuno rimwe hariya irindi hariya ngo bariko barakurura abagabo. Ese wa mukobwa wa mama we uri murakora ibyo, ese abo bagabo uzabashira hehe? Abo bagabo uri murajana ikuzimu uzabashira hehe? Kugenda unyunguza ibuno hirya no hino ngo abagabo bagukurikire. Buryo urazi ko abo bagabo babona iryo buno ryawe bagaca bagenda bakubita imitwe ku biti kubera ibuno ryawe ugenda ubereka. Burya urazi ko uri murabajana ikuzimu. Ese ushaka ngo uze ugende mbese ushaka ntuze ugende wenyine ikuzimu? Ushaka ugende ujanye n'abagabo b'abandi n'abasore b'abandi mbese n'abakozi b'Imana mugende murimbukane? Nkaba nshatse kubwira ngo ni wihane, naho ubundi wewe urarimbutse. Ni wihane naho ubundi urarimbutse. Ubutumwa buguma buvugwa ariko muriko murafata nk'umwansi wanyu, muriko murafata nk'umwansi wanyu, muriko murafata nk'umuntu mbese abanga. Ntago ndabanga, ndabakunda kandi ndabakunda pe. Iyo aba ntabakunda mba ndiko ndabahanurira, mba ndiko ndabahanurira ko Imana ije kuguha inzu nziza kandi ubwo reka nakubwire, mba ndiko ndaguhanurira ko Imana igiye kuguha umugabo mwiza. Ibyo byose akaba ari iby'isi bizagumiza ahangaha mu isi, ariko ndiko ndaguhanurira ijambo ryo kukujana mu ijuru. Ni wihane kuko ubwami bwo mu ijuru bwegereje. Yesu araje. Reka nakubwire mwene data, igihe Yesu azaza nukuri ntago azigera gukubita ijisho, azakwirengagiza kubera ko uzaba wanse kumva, uzaba urindiriye guhanwa. Haleluya, uzaba urindiriye guhanwa. Ijambo iraza mu kariko biti shoti atujya w'ibyo ariko aravuga ati naje hari ngenda hehe ga mugenzi, nzaguma ndakubwira paka kari wo murimo wanjye. Ni wo murimo wanjye Imana yantoranije kukubwira ngo wihane, uve mu gukorakora amabuno y'abagore, uve mu gukorakora amabuno y'abagore b'abandi. Urazi ukuntu ugenda ukorakora amabuno y'abagore b'abandi? Urazi ukuntu ukora mu mabere y'abagore n'abakobwa? Urazi ubwo busambanyi bwawe bwo mu mutima? Urazi ukuntu ugenda ukaryamana n'uwundi kandi ufite umugore mu nzu ukagenda umubesha ngo naho wibereye mu hoteli? Ese wa mukozi wo muyaya, umukozi wo mu rugo, buryo urazi ibyo ukora nyoko buja yagiye? Urazi ibintu ukora we na shobuja mu nzu? Urazi ka kamini wambara kugira ngo ukore ubusafi mu rugo, uca wiyambika kamini gafite n'agapasuwa, maze mu gukora ubusafi mu nzu sobuja yicaye ku ntebe ugaca utangira guhena kugira ngo abone mu ntege zawe? Ugiye kuvuga ko utabikora se? Ugiye kuvuga ko utabikora? Mbe burya se kuri kurabikora wihishije ugira ngo Imana ntizagushira hagaragara? Nutihana dore amakuba arakujeho, nyoko buje agiye kuzabimenya vuba cyane. Reka ndaguhanurire rero, reka ndaguhanurire noneho we uri kuranyumviriza,
wewe urimo urakora ubusafi kwa nyokobuja agiye mu kazi, sobuja ari hehe? Ari mu rugo. Ucupanga kwiyambika kamini kariko n'agapasuwa, noneho kabanye, ucupanga no kwambara agashati kabonekesha amabere ino kugira ngo abone ibere rimwe ryanga nirinda ukuntu rimeze uku riri hanze, maze sobuja abone ayo mabere atangire kugwa igihumura, abone izo ntege atangira jugumire, agira gahinda mu ipataro, hanyuma muce mukora ibyo warugambiriye. Rikuranyumva, muce mukora ibyo warugambiriye. Wewe mukobwa, ndaguhanuriye ndakubwira ko dore ibyawe bigiye kuja hagaragara nutihana. Ibyawe bigiye kuja hagaragara nutihana. Nawe wa mugabo we uca utangira kugira umengo uragwaye intuzenye, ubonye ibere ry'umugore atari wawe, ubonye intege zo mugore atari wawe, uca utangira kugwara ikizunguzungu kigutura mu mabere y'abagore. Reka ndakubwire, mbe ndaguhanurira hakiri kare, ndaguhanurira mu izina rya Yesu Kristo, nutihana ngo uve mu ibyo byaha. Ibigiye kuzakuzaho ntabyo uzashobora. Imana igiye gushira hagaragara, umugore wawe abimenye, no mu bushengeri wanyu abimenye kuri umusambanyi. Niwihane, nimwihane. Burya ndakubwire, uri kurabikora ugira ngo Imana ijisho ryayo rirahumirije, niko muri ko murabigira. Ndakubwije ukuri, uri kurahisha umugore wawe, uri kurahisha umugabo wawe, uri kurahisha nyokobuja na sobuja. Ijisho ry'Uwiteka ye baba we ririko rirabona ibyo uri murakora. Nutihana urarimbutse, nutihana deri ibibazo birakujeho. Ndakubwiza ukuri, mbe urabizi icyaha gikurura urupfu. Yewe nutihana dore urupfu ruri imbere yawe. Ndakubwije ukuri. Reka dusome ijambo ry'Imana, Maraki 4 4 ku murongo wa mbere. Haleluya. 4 ku murongo wa mbere. Reka dusome. Eheraba umunsi uraje wakanyitanure, uziye bande? Uziye wewe uri murakorakora amabere y'abagore, uziye wewe uri murakubita amabuno y'abagore n'abakobwa, uziye wewe uri murihindura. Uwo munsi uziye muri rusange, uziye abanyabyaha. Muri ko muranyumva? Uwo munsi uraje wakanyitanure, abibone. Muri ko murabyumva? Bose abibone bose n'inkozi z'ibibi zose, n'inkozi z'ibibi zose bazoba ibishingwe, bazaturigwa. Yewe muzaturigwa n'umunyota w'umubiri wanyu, nta numwe azamenya ko ari mwebwe. Uwo muriro uzabasya neza. Uwo munsi rero ndababwire, ntabwo uri kure. Ijambo ry'Imana ritubwiye ko uwo munsi uje, kandi ukabuziye umuntu yitwa umunyabyaha. Uwo munsi ukabuziye umuntu yitwa umunyabyaha. Nabyumva. Kandi uwo munsi ugiruze, umviriza ngo, kandi uwo munsi ugiruze uzobatongora, niko Uhoraho nyene ingabo agize.
nta n'agashitsi cyangwa agashami uzobasigarana. Nta n'agashitsi cyangwa agashami uzabasigarana. Yewe nta n'urwara uzagusigarana uwo munsi. Wumva atari umunsi ukomeye? Wumva atari umunsi ukomeye ukujeho? Erega ntagutinze. Ijambo ry'Imana rivuze ko ngo heraba umunsi uraje. Urumva? Uraje, ntago rivuze ngo uzaza. Uwo munsi uraje. Yewe wa munyabyaha we, uwo munsi ukuziyeho, uragusohoriyeho. Reba, Yesu araje. Uwo munsi uraje, waka itanure ry'umuriro. Waka uje kurimburana n'umuzi. Uje kurimbura abanyabyaha banga kumva ijambo ry'Imana. Abanyabyaha banga kumva ijambo ry'Imana. Uraje widegembya mu byaha. Reka ndakubwire, widegembya mu byaha, unywa inzoga, uzinduka uvyuka ugenda kuvumba, ukagenda kuvumba aho zahiye. Umenya ko uwo munsi uraje, wakanye itanure mugenzi. Nutihana uzagusanga hariya uri kuravumba, uzagusanga ni kibuni. Ndakubwire, yewe muntu uri kurambara ubusa, yewe muntu uri murambara ubusa, dore umunsi uje kukurandurana n'ugwara rwawe. Ntago uzagusigariza n'agashatsi, kubera ko ntago mwumva, ntago mushaka kwihana. Ntago mushaka kwihana. Yesu Kristo araje, nimwihane. Uwo munsi ntago uzarebera ngo wararirimba, kuko ubu abaririmbyi nibo basambana. Abantu bitwa ngo nakoze y'Imana, bo nibo usanga amaboko bayashuma isino mu myenda y'abagore. Mbe ntuzi ko abakozi b'Imana basigaye bitohera abagore babiri? Basigaye barabaye nk'abisilamu. Reka ndakubwire wa muntu uri kurakora ibyo do. Umunsi ni wazi, uwo munsi waka nk'itanu. Ntago uzareba rwose ngo uri pasiteri, ntago uzareba ngo uri diakoni, ntuzareba ngo uri umuririmbyi. Uzakurandurana n'umuzi. Ndakubeshe se. Kandi uwo munsi ntago uri kure, uraje. Ni mu witegurire. Mwarabwiwe kera mwanga kumva. Noneho Yesu araje. Ubu ngubu uwo munsi utarashika, mwumva mufite amahoro, mwumva haje n'udukobwa nka tubiri mworyamana natwo, kubera ko Yesu ataraza. Mbese mubona ko Yesu atinze. Kubera ko uwo munsi utaragushikaho, wumva ko wofata abagore banini b'amabuno manini akaba ari buryamana nabo, kubera kubona ko Yesu ari karatinda. Niko wibwira. Iyo turiko turabona mu mwuka, tubona ko Yesu araje, kandi Yesu araje. Ubu ngubu kubera kubona umunsi utarakwegera, ubona ko kunywa ibibuni 6, 10, 20 ku munsi utabironse, ko wagwara no mu mutwe utasinzira. Utanyweye ibiyobyabwenge ku munsi, ubona ko utosinzira, kubera ko uwo munsi nturakuzaho. Ariko ndakubwira igihe uzakuzira. Niwakuzira, niho uzamenya ko Imana idakina n'abantu. Ubu Imana cyakubembereza,
iri kirakubembeza niwihane erega Imana nituvugiramwo, Imana nizika tuvugiramwo, umwuka w'Imana tuvugiramwo kugira ngo wihane. Umwuka w'Imana akubembereza niwihane kubwo bwo mwijuru bwegereje, niwihane Yesu araje. Atujya we yasaze. Burya urazi ko uri kuragaya ikimurimwo, ubu uri kuragaya ikimurimwo, ibyo murabizi. Burya ubuntuka urazi ko abari karatuka uwantumye, ntabwo uba uri kuratuka ngewe mwene da. Reka nabwiza ukuri, iyo muri ko murantuka muba muri ko muratuka uwantumye desi, kuko ngewe ndiko ndakoreshwa n'umwuka wera, ndiko ndakora umurimo wa papa. Mumbwiye nabi muri ko murabwira nde uwantumye nabi, rwose mumbabarire rwose. Ntabwo nzahagarika kubabwira, dore kubera ko umunsi ugize kutinze ati wahora wiba bikeya, amafaranga wahora wiba make, ati reka ugire double, ukube uzane byinshi. Reka ndababwire, uwo munsi ntimufyinatishe, ni umunsi waka nk'itanuri, kandi uwo munsi uraje ukura kuziye. Ese uzabigenza gute? Nayo mafaranga uri muriba ntaca zakumarira, nayo mabuno y'abagore ugumukorakora yewe ntaca zakumarira. Uzarandurwa kandi nta n'umuntu n'umwe azakuririra. Uzarandurwa nta n'umuntu n'uyu azakuririra. Kandi benda kubwire, urazi n'uwo mugabo wawe muri kumwe, urazi ko atazaza kuguteteya ngo akuvugire, urazi ko atazaza kuvugira kuwo munsi, ntazakuvugira. Buri muntu azikorera umuzigo wiwe. Imana izaza kukurandura we ubwawe, nawe Imana imurandure ubwiwe. Be urabizi kurya munsi uzibagirwa ko wabyaye. Kurya munsi uzibagirwa ko ufite n'umugabo, kubera ko akaga kazaba kakuziye. Kuriya munsi uzibagirwa ko ugiye no kugira n'ubukwe, kubera ko akaga kazaba kakuziye. Kuriya munsi uzibagirwa ko ufite ubutunzi, mbese ko wigeze no kugira ubutunzi, kuko mw'icyo gihe nta butunzi buzakora. Kuriya munsi uzibagirwa ko ufite umugore. Kumbura wihane ibyo byaha bitandukanye uri murakora. Wamucuraguzi, wamubeshi, wa muntu uri kwakora ibyaha bitandukanye. Kumbura wihane. Ni mwihane kuko ubwami bwo mwijuru bwegereje. Yesu Kristo nabaha umugisha. Ndangirije ahangaha. Reka ndababwire rero, nukuri ni mwihane, dore Yesu araje. Ni mwihane, Yesu araje. Nimutihana muzasigara. Dore umunsi nimwibuka ijambo ry'Imana muri Maraki. Muri Maraki 4 ku murongo wa mbere, nge umunsi uraje waka nk'itanuri. Urazi uraje kurimbura abanyabyaha. Ntabwo uje kurimbura abagorotsi bene data, uje kurimbura abanyabyaha. Reka turebe koko. Ku murongo wa 2, ariko mweho abubaha izina ryanjye, izuba ry'ubugororotsi rizobarasira rifise ugukiza mu mababa yaryo, maze muzosohoka mukina amatavu nk'inyana zivuye mu ruhongore. Bishatse kuvuga ko mwene data, abo izuba rizarasira, byumvikane kutarimwo.
ngo ariko mweho abubaha izina ryanjye izuba ry'ubugororotsi rizobarasira. Ndakubwire rero mwene data utari hano, ni wihane, namba utazaba uri hano ntabwo uzamuraba, bazarasigwa n'izuba ry'ubugororotsi. Muntu uri kurubaha Imana, uri kuratinya Imana, reka ndakubwire, kubaha Imana, guha Imana icyubahiro ntago ari kugira ngo niduhe Imana icyubahiro, ni ugukora iby'Imana ishaka, niko kubaha Imana, kwitondera amategeko yayo. Rero wewe namba utari mwaba, nukwinda kubwije ukuri udahinduka, urarimbutse ndabisubiremo, urarimbutse. Reka nsubire ndaguhanurire ubwa nyuma, nutava mu ibyo byaha byawe, kandi ubu n'ubuhanuzi, nutava mu ibyo byaha byawe, mbanje kuvuga ati nutava mu ibyo byaha byawe, urarimbutse nta kabuza. Ijambo ry'Imana riko irakuzaho. Reka nsenge, ndabakunda. Imana ishaka ko muva mu byaha, mwihane, kuko ubwami bwo mu ijuru bwegereje. Yesu araje. Uwiteka Mana Nyiringabo, ndagushima kuri ijambo uduhaye, ndagushima kuri Imana, ndakwinginze Data, umuntu wari wese ari bwumve no jambo, umuha umugisha Yesu. Urakoze Kristo, Mwami Yesu, Umwuka wera aherekeze no jambo kugira ngo rigira akamaro mu mutima w'umuntu, mu mitima y'abantu, rigenda rihindura imitima y'abantu. Ni mu izina rya Yesu Kristo, amen. Yesu abaha umugisha. Ndabakunda cyane, ni mwihane, kuko ubwami bwo mu ijuru bwegereje.